doraje kumbuza umutekano kandi gari washaka mukubuse mu rugo rwawe. Aha ngeze amahirwe ndahagusanze muri aho kwa Kigeli Nyakinani wananiranye. Kwa Kigeli wananiranye. Ibindi wongeyeho ni ibiki? Ngo Kigeli ngo wageze gute ngo wananiranye? Simbona umutekano tubaha ukugeze kure. Icyo ibyo wigize byose no munsi urayishyura ye. Ngo ndagira nte? Urazana amafaranga y'umutekano. Uburaho wishimye tubaha umutekano. Umugabo ni gatumwa, umugabo ararwaye. Amafaranga y'umutekano. Amafaranga y'umutekano. Uheruka kuyatanga. Uzi gutarana yatanga nene. Urahari cyane. Umutekano murawufite. Umutekano ari cyo wigeze ubura. Butike yanshize irungu hirya. Ejo barayitoboye ntabe n'impitirize bigeze basiga. Umutekano uri mu Nyakanubi. Hano hepfo munsi y'urugo. Fiya zanjye na Goromishe bakuyemo 5 hasigayemo imyanogo. Ayo mafaranga y'umutekano uri muranyaka. Umutekano muraho. Nese bazaza kurinda n'ibitoki byawe. N'isoni. Nese si umeze neza. Umutekano bo barara umutekano bamuvuga. Bagomba bazenguruka umudugudu. Tukabamenya bagahita hariya za Rusorongotore bakamanuka epfiyo mukajuga no mukashaga. Bajya ahantu h'ingenzi, bajya ahantu h'ingenzi. Ahantu h'ingenzi ariko twese mu baturage kuko ari twe mwaka umutekano mugomba no kujya mutuzenguruka umutekano mutwaka mukawutwaka mwana wukoresheje mwabaje kumenya. Turayakoresha niyo mpamvu ufite wari urimo no gukora siporo. Haba hari intambara se ukabukora zino siporo. Ariko bundi kari byo mvuga. Uwo mutekano uza kwaka umuyobozi utazi kwambara agapfukamunwa uri muyobozi nyabaye. Covid urayizi. Covid imaze abantu irangije ibihugu bikomeye mu Rwanda ikabimaze kudutwara abantu. Tuba twarikingije niyo mpamvu. Tuba twarikingije. Bamwarikingije. Ibyo byo kwikingiza se bivuze kwica ibwiriza rya leta y'u Rwanda. Nari ngasize hano hepfo ndakibagiwe. Uri kwica umutekano uri umuyobozi werekana abandi ko batagomba kwambara agapfukamunwa. Unsanze mu rugo ndi muri tize niyambariye agapfukamunwa. Nuko ndi gucana mu gituba wananiranye yo kananirana n'iminsi. Uri Nyakinani umuntu umaze imyaka agera muri ngaho udatanga umutekano. Nuko uri umuyobozi ngo sintanga umutekano. Cyane. Umutekano murawufite. Insina za runaka hano Sebahiye nazo bazitemaguye bazirangira. Simwe mudashyira hamwe. Nimwe mudashyira hamwe ngo mufashanye ngo tugumye tubaha amafaranga y'umutekano. Baragutabaza n'umutabare nese n'ugute muri uruguje kubaza amafaranga y'umutekano. Urayanyishyura. Mwe mubanze muduhe umutekano nk'abayobozi mumenye kwambara agapfukamunwa muri abayobozi mumenye yuko hagati y'umuntu n'undi harimo metero mugomba kubyubahiriza. Ibyo byo kuvuga ngo mpuzamwaka y'umutekano ngaho mpereza Gitansi banza wishyura. Gitansi banza wishyura. Andika Kigeli Sebahiye. Kigeli wananiranye. Kigeli Nyakinani. Kigeli rindi wananiranye. Ntacyo nabyo byandike kuri Gitansi. Kigeli wananiranye mpereza Gitansi. Nese ndaguha Gitansi utishyura. Ndaguha Gitansi usishyuye. Gitansi y'impere. Yishyura banza unyishyure. Wowe andika Gitansi amafaranga urayabona. Ibyo bintu byanyu muza muvuga mpereza Gitansi. Wanayisanga no ku murenge. Mpereza Gitansi. Nyishyura urebe ko utari buyibona. Yareka nanjye uwo mutekano nzajya kuwutanga ku murenge. Ari ikindi umbaza. Uranyishyura ariko. Wintesha igihe reka nikomereza ibyanjye nibereyemo. Hajya ngo babibye ibitoki. Nari nibereyemo wigumya kuntesha igihe. Ishyura uwo mutekano. Uretse nze mwereke. Ndatwara ibintu byawe. Bisimbura umutekano. Rekera. Doraje kumbuza umutekano kandi gari washaka. Mukubuse mu rugo rwanjye Rekera. Nawe. Sa kumbuza umutekano. Pereza shaka.
rwose umutekano